Mba'éichapa neko'ẽ arami ha kalo cheko'ẽ porã ha nde mbo'ehára. Cheko'ẽ porã avei. Che réra mbo'ehára Adela. Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Oreru yvágape reimíva toñembojeroviáke nde réra taoriañomba ne mborayhu tojejapo ne rembipota koruvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára reikopeẽva. Hejareíkena oréve ore rembiapovaikue rohejareiháicha ore rapichápe hembiapovaikue ore ndive. Aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃ua. Ta upéicha. Aporandumíta ndéve kalo. Ndépa reikuaa téra Guaraníme. Aikuaa mbo'ehára Peru oĩ porã. Peahína Pedro Peru. Oĩ porãiterei. Ha nde arami reikuaa. Aikuaa mbo'ehára. Nati oĩ porãiterei. Muy bien, oĩ porã. He'i ñande ko'ápe oikũmby mba'e ohendúva oje'e chupe. Comprende lo que escucha. Mba'éichapa nde héra ne angirũ rehayhuvéva. ¿Cómo se llama tu amiga que más quieres? Upépe pejéta héra. Héra se llama. Reimesépa ne angirũnguéra ndive. ¿Quieres estar con tus amigos? Y la respuesta, aimesé. Primera persona. Te repetís ahora. Terakuéra Guaraníme. Ehendu purahéi ha ejapo ko'ã tembiapo. Amoñe'ẽmíta ndéve ko'áko purahéi. Vamos a escuchar he'i péicha. Asẽ aguata che irũ rógape aha upépe ajuhu hetaite che angirũ. Osẽ che rumaitĩ Lolo Peru Nati ha chemomaitei. Sapy'ánte og̃uahẽ sartu kaje agui ro'úma terere ha ivýpe chipa'i Pachi opurahéi ombopu mbaraka. Salu ojepopete ha ojeroky rua. Oĩ porã. Péa oĩhína ñande aranduka página 91-pe. Katúpe moñe'ẽjey. Mba'érepa oñe'ẽ purahéi rehendúva'ekue embosa'y. He'ipépe. ¿De qué habla la canción que escuchaste o la poesía? Pinta. ¿Escucharon? Oñe'ẽ ñandéve terakuérare. Muy bien. Mávarepa oñe'ẽ purahéi rehendúva'ekue emongóra. Ko'ápe ha'ekuéra he'i ñandéve ojerokyhákuri salu ha rua. Oĩ porã. Mba'épa ho'u mitãnguéra ehai herakuéra. Ko'ápe ho'u chipa, ho'u terere. Que comen o que toman, escribí su nombre. Ho'u es come. Chipa. Ho'u toma terere. Oĩ porã. Mba'épa he'ise emoñe'ẽ ha embojoaju. ¿Qué significa? Lee y uní con flecha. Ohendu. Ko'ápe ohendu. Ohendu purahéi. Ojepopete. Aplauso. Oguata. Oĩ porã. Jahátamma ko'ápe. Cambia porã. Ehechaukáne irũnguérape ko'ã mba'e. Mostrarle a tu compañero estas acciones. Ko'ápe acá vamos a hacer vamos a modificar. Chesýpe.
donde supe con ambas. Derogaguape a tu familia. Che ayeroku, yo bailo. Che ayepopete, aplaudo. Yo aplaudo. Che azapucay, yo grito. Che aguata, yo camino. Che apurajei, yo canto. Muy bien. Te obeisano, te yapota. Muy por. Upei he ñandebe, ñañi eponake, he iye, ñahanduma ko anga ñañeta. Ñañi eponake, he iye kunyerena, ha opurajei. Muy por. Emoñe'ẽ mbeguekatumi kuñerena he'íva Rosita ha Raulito, upéi emoñe'ẽ tyryrype. Lee despacio la trabalengua que dice Rosita y Raulito luego lee fluidamente, tyryrype fluidamente. Vamos a ver, vamos a probar. Che'írũnati cherũg̃uaitĩ chemomaitei Tani ha rosapukái ho'i vy'ápe marõi. Oĩporã, upéipe pejéta jero. Ñomongetápe pukápe vy'ápe marõi Peru ojepopete pete popópe marõi. Muy bien. Entonces, vamos a decir pejéta péape kujererã. Eguenohéne akãgui peteĩ kujererã mbykymi ha ehai emoha'ãnga ijykére. Entonces, Pepe pejapóta dice, saca de tu mente o busca una trabalengua cortita y escribí acá. Emoha'ãnga ijykére. Vas a dibujar acá al lado. Oĩporã. Upéi mbohapy he'ínte ehendupurahéi terakuéra guaraníme ha epurahéi neirũnguéra ndive. Este podemos modificar también, escuchar la canción Amondota Ndéve, te voy a enviar. Nderogaguápe epurahéi terakuéra guaraníme. Oĩporã. Bueno, vejapóta ko'áko tembiapo ha emoñe'ẽta ko kujererã rehekava'ekue. Vas a leer bien y este me vas a hacer un videito y alzar al Classroom con esta tarea. Oĩporã. Ahátama. Te dejo ponerse mbo'ehára.